Ekipo, Marta ovdje. Reći ću vam kako sam dobila ulogu u filmu Glavonja i kako je izgledala audicija. Prvo je bila online audicija. Morali smo se snimiti i reći nešto o sebi. Bilo je lagano cringe. Onda je došla prava audicija. To je kao mala matura za film. Drž se, Marta. Bubnem ja da mogu zaplakat po želji, a redateljica Marina koji stopa: pa hajde, akcija! Znam, malo me pojela trema. Nisam jedina. Pogledajte samo moj dream team. The Cringe Boys. Onda sam glumila još jednu scenu iz filma. Onu kada Lisa upozna Petra. Malo smo čitali tekst, a onda glumili zapravo. Ding dong. Još i još i još. Sve dok nisam čula: bravo, to je to. Eto, nije ni tako teško. Treba samo biti prirodan, ne glumatati i biti bez fige u džepu. Ocjena scene clean. Bok, ja sam Petar, a ti? Što tebe briga? Kasnije je krenuo teamwork, ali to će vam sve Mark objasniti na idućem satu. Outro!